Armanca a ku divê birêya wî hinirên zanyarî ji bo hebûnê bi yek bin, ewa bi dîtina şêweya rêxistinî a giştî ye. Ewa destika gerentûr e ji berdewamiya pêşveçûnê birêya berdana cîhangêriya zanyarî, ji ber ew destpêka zengila dawiya alûziyan e. Yên gelan dûrpêş dikin wana duwarê aborî da diwestînin û wana jî li cengên vala û berdewam dehf didin. û rêxistina sertî, birçîbûn û zordariyê birêya cîhangêriya zanyarî wêran dibe. û kelemên yên di nav zanyar da li warên hebûnê bi dawî dibin. Dibin sihavê cîhangêriyê da jiyana hevbeş û destan hevî di nava cudahiya desteyên dewlet û herêman da pêk tê. Ji bo pîlankirina pêşerûceke gulî ji hebûna bedewra û tunekirina malgirtin û têgihên wê bi aliyê ez-ezî, nezanî û zorê diçe. Çanda cudabûnê kedeke zanyarî ye, bi ciyawazî û berzkirineke bedew e ji pinca hatin rêziyên bala û afirandinên bi nirx re û derpirandineke bêtir e ji dayîn û pêkanînê ra û parastina jêgirtiyê yê ku birêya wê qameyên jiyanê li cem gelan birêya afirandinê aşkere û pirreng dibe. Bidawîkirina sitemkariyê û parastina mafê mirovan. û ramandin ji navdariya berketvan e ji henas ra û ji gewrebûna hebûn û hinirên bedewbûnê. û çirrê ji bo yekbûn û yekgirtina civakan ra nîne ji bilî binsiha zanînê û yekbûna a ku em bi nav dikin wetaya wê nemana sedemên awanteyê û wêraniya nirxê ye. û newatekirina wê, rakirina rûlên bijarde, reng û pêkhatiyên civakî ne yên ku bi taybetmendiyên xwe ve li gel hevdû jiyan dikin. Ew bend dihêlin ku barê jiyanî bêhtir bibin, ji ber ku tûf, rageh, ûl û netew rengên ku dilxwazê dadmendî û rehetiyê dikin, eger ku em sedemên çêbûna wana di nav xelkê da bi rastî vekolînin. Ji ber vê yekê zanyar dixebitin li ser aşkerekirina zanînê mîna tevnekê van rengan dinûxumîne ta bihêle bêhtir bedew, çirûsîn û zelal be. Fermandariya cûmî zêde sitemkarî û bidestkirinê ji bo bijardeyên cîvakî ra diçîne. û fermandariya ragehî nezanî û gelaciyê tîne. û fermandariya olî tund û tûjî û sertiyê tîne. û rê ji bo azadîbûna vînan ewa zanîn e. û zanyar dikevine pêşbirkê ji bo gihandina evînê a ku nûnertiya zanîn û hebûnê û doza hezkirina wê dike. Zanyar li ser hizirkirina hebûnê û vekolîna zanînê û berdana hezkirinê di nav xelkê de li hev dikin. Ji ber ew rêyeke ji bo vegera mirovê hişmend li şaristaniyê, cudabûn û hatin rêzê û ji ber ewa tek tiştekî li hev hatiye berhinde xêr ji hebûnê ye û bedewbûn, zanîn û evîn e. Nexwa evîn perestûya nirx e û ji hebûnê ra vedigere, yê jê zanîn dipişkife a ku zanyar armanca wê dikin. Zanyar têkileke ji cotbûna evîn bi hebûnê ra, birêya mirovê berketî û çaxê ku alavên xwe kar bîne ji têgihiştina vê felsefê, wê bênazkirin bi mirovê zanyar û wê bibe ji rêxistina zanînê ji ber hinireke naye tunekirin ji avakirinê û sîstemê saz dike. Mirovê niha baweriya xwe bi evînê nema ji ber wê dest bi darjêdankirina wê kiribû. Lê zanîna a ku li ser hezkirina heyînê avakirî ye, me dihêle ku em bi dû ramanên nû bikevin ji bo jiyana me, ji ber ku bîngeha a em ji xwe re ava dikin
بینگهکه راستینه. باوریا آکو بیجانی وندا نابه و یکو تمی دیار دمینه به فرحیا گردون و جیانه اوا زانینه آکو آسوین مروف ودکه و دهلا روانه وی نیزی سروشته ببه. سروشتا آکو زردشت هس کربو و ویکی نیچا بحثه کربو دبرتوکا خوی جوان دا بناوه وسا زردشت آخوی و اوین نمریا یک بونا تو خمه بگیانه با و او دزانینه دا جیگره و بو یک بونا هبونه دیاره. زانین او نرخا بلنده آبریا وی بانگن مروواهیه تبا بیک دبه و بیردوزیا گلمپره جبر گوهربار و گوهریه لی بیردوزین جیگربوی دلگرتی سردم کوم و بجارده خویه ین ده برجواندین خدا گرتینه و اوا بیردوزی تمی راستی خراب کرنو خاربونه ته. بنامال سرزانینه رادبن زانبونا آکو هنرا گوهرتنه سینو دار ناکه و نما بست به نمایان هلوست نهانه یه جیگربوی ده اوینه دا اوا داینه جبر اوا نافداریا هبونه جمرایه و ام فیری داینه بزانین و اوینه دبن. اوین او زانینا آکو نامه چقه و ریج بو جیانا نول گور دیتنا زانیاران او لیکولین کرنا مروفا و خوارن کرناوی به سدمن حس کرناوی جهبونه را. حتی کو مروف زانیار اگر ناوروگی آن زانیارکی گیانی به هر دو جی بخورستی و الحفهاتنا اوین و خدا باورن جبر کو او دو ماهی کاتی گهشتنا گردونه یه و زانین ده هناس زانیاران دا لاگرتن گوشگیر کرن و بکوربونه تیکوشین دکه. زانبون مروف جه لاوازبونه بالاتر دکه. او شورشکه لهمبر دارجیدان کانه و آفراندنا آلاوین ین پیشکتنا کاربینی بوی دا آفرینه. وجمرو واهیه را راگهن جیانه و رفتارن وی برهم دابو. لیبله برانبری ویه که راماندنو و داگهیجی گروبو جیرا بینگه که جبو بردوام کرنا جیانه و اوا فلسفه به آرمانجه جه آزادیا مروف و دیار کرنا راستیا شادیه وی رابریا یک گرتنا میجی و دل یک رامانن پاک دینن و باوری به اوین هبون و زانینه جبو زانیارانه و هر زانیاره که جخورا ربازه که هلد بجیره جبو شان هلدانا اوینه جبر کو زانین بر همه کدا مروواهیا هشمنده جبر کو زانین جه بر همه کدا مروواهیا هشمنده و پرگال نتوی یکو لسر ربازا کاروناک بری دچن لی بینگها خوال سر دور کرنه جیگر بویا و نتوبونا اردنگاری لاوازه ده هندره کسین خدا تشتکی نچاند بو جبلی دوباره کرنا سلوگانان و رازانا لسر خون لاواز و پسنوانین دون کشوتی و روان زانینی گرسترین هنرکه کدکاره جیان جنوبا و شام بکه دگیان نتوین خرادست گری جتامارا سربرجیر بونه. شوفنیزما نتو پرستان و نجات پرستی آوانا زیانن بدو هفدو جه نتوین رارا آنین و او نتو رانا بن به حسکرن و هف ناسینه دوه هبونه دا و زانین خاناسینه که زانیاره نیا نتوکی بخواه جبلی یادن و او خباته که بریک و پیکه و شورشه که کفتکیه دیجی رو پارتن دروین به هاتن ریزن سخته با و رابونا نتوان بسر هلدانا وانا لهمبر بن آخ کرن مرن
û sitemkariyê û dijwartirîn girêdan ewa girêdana bizûrdarekî ra û sertirîn koldan e koldanbûnên me ji bo gurandina gelên yên berketî şiyarbûnê bûn piştî serdemên razan û xumamiyê.